saking pemilat antuk nomor undi khusus ngajeng ring pemilat kalah kade. Nah, tiba-tiba raja bekerja, mai-mai kakang megah jadi tiang akan mesatwe. Murdan satuan tiangi men tiwas men sugih. Ketua satu nih kiraga menyambut raya pemengkas mepisaga patut saling asih asuh tur maning tuseng dadi iriati. Nah, sadurung tiang lantur nyatwe tiang ngaturang pangasung hareup. Om Swastiastu. Aduh katuturan satwe men tiwas teken men sugih. Men tiwas buke adane tiwas tusing lah apa. Gaene sebilang wai tuah ngalisang ke alase. Sange entuk adepe kepekan anggene melibas. Diken-kene yang tusing ada ane meli sange tulo sieu tuareng ngidang nyakan lan medaan. Sakewalu men tiwas tusing taen ngiriati tur lube. Melenan pesan ken men sugih adane. Mulo anak sugih pesan liung lado brane duere emas-emasan pipis masih liung lah. Yen dedaran pasti liung lah. Sakewale ieu demit iriati tekan anak len tur lube. Nah, timpal-timpal tiange yen dadi ideh tiang irage ada pesan iriati tekan anak len tur lube tekan pegela-gelahan anak. Genglisin satu enggal sedek dina anu men sugih ngoraen men tiwas ngalein sirahne itu. Kene mungkine men tiwas nyak ngai ngalein kudu lamun enya alein kudu cange kanthi telah upai icang nyai bas Aceh. Men tiwas nyanggupen pamunyenane men sugih. Lantas subesut men sugih ngemaang men tiwas bas Aceh. Kendal pesan atene men tiwas sawireh ieu jani hidang nyakan lan medaan.
imahne men sugih buin genit sirahne turmane piye iman panak kutu autut mimi prejani jak kedek pesan basane men sugih lantas ye kekesonan mulihne men tiwas uli pamasonane men tiwas men sugih sube kaok-kaok men tiwas sing telah panyai ngaleni cang kutu bakatang icang penaupet jadi uliang kasih cange gitu munyene men sugih berarti pesan men tiwas sebut mesaut sebut tepang icang base supaya tepang kasih cange tepang makan juang gitu buin munyene men sugih berarti laut nyemak payuk men tiwas ane misi tepeng men tiwas dia bengong kasebetan mengenang padewek ni kelacur dari manusia buen manis mengani men tiwas luas ke alase ngalir sang sedok pesan basang ni men tiwas sawireh ulang nani tibi tuareng medar sedek men tiwas ngalir sang saget ada kidang putih makin men tiwas icang lakar medulung tekan nyai seluk jet kuning keto ikidang kise ngomong manise men tiwas bengong ngeresepen munyene ikidang buwe ikidang ngomong men tiwas seluk jet kuning buwe ikidang ngorain nyeluk jet kidang itu lantas men tiwas nyeluk jet kidange maro pesuang limone jak misi emas-emasan itu lantas men tiwas ngaturang seseme teken ikidang ikidang ngekecos ilang uri arepane men tiwas lantas men tiwas luas kepekan ngada emas-emasan tuh anggena meli lahar dedaran kelisin satu enggal men sugih ningo otone men tiwas mat emas-emasan uli jet kidangi itu lantas men sugih matuten men tiwas ke alase di alase men sugih misi ngeling siksekan akan cara anak kalangan itu lantas ikidang teke makin men tiwas seluk jet kuning men sugih deksah nyeluk jet kidange maro bacelep limene ke jet kidange jeperjane jet kidange jak kijam tur melae kebet-bete mimi dewa ratu jak telah awak men sugih geret-geret duwi itu lantas men sugih katulung nanang awak metadu nah timpal ajak mekejang keto upa anake ane lobo tur iriati irage ede pesan iriati tekan anak len apa buin lobo tekan pegelagelan anak amun to yang prasidennya twe prade ada nitu sing manut jukut kangkung mesambar sereng kirang langkung lunasi nampure om santi Inggih puniki iwau sampun katur satwe